Donald Trump an India, China le Russia avau. Donald Trump president-elect chuan inrin ni November ni somthum khan BRICS ramte chu US dollar thak tuma engti zong main mala lo turin avau lok. He BRICS bola hian ram antel nuala ram pakuan tela zungzinga then khat chu India, Russia, China le Brazil te anni. BRICS bol hi kumsang hi pakua khan din aniya. International group a chuan Paul Lianber niin he pola hian USA atel velo ani. BRICS a ram kantalan baka khan South Africa, Iran, Egypt, Ethiopia le United Arab Emirates te antel vebok. Kumtam vak lo liam ta khan he pol zinga tel ram tlem te abikin Russia le China chuan US dollar pai thak thei dan tur kong an lo dap to a. BRICS currency BRICS poisa siam chu an lo tum ve to ani. He tianga malak tumna an lo nei to lai hian India ero he malak tumna hian an tel ve lo thung. In rini liam ta khan trama hian BRICS ram te chu he tiang zonga malak na nei lo tur hian avau ani. Donald Trump hian ama social platform siam Truth Social la post danin BRICS ram ten dollar pai thak tuma ma an lani vai chuan kan en liam mai don lo ati. Heng ram te hian BRICS poisa siam lo turin anin tiam nge kan phuta ani lo vek poin US dollar thak tumna anti luini vai chuan chia sang tak an choi ngal dona 100% in asang bokang. Tin US sa an bung rohal thin zong te po ti top vek ani bokang ti in Trump chuan BRICS ram te chu avau ani. India ram hi BRICS pol zinga apoimo berda zinga mi aniya nimasela dollar pai thak du lo tu zinga mi ani ati. India External Affairs Minister S. Jaishankar chuan Carnage Endowment a Ainlantumin India chuan alternative currency poisa panhi chungchang hi atuipui ve a pakhat zo khi chu nakin loka la hloting chhotur angpon angai thei ome. National policy le dollar soi ho na chungchang hi engtin nge in ngai vele ti hin Sankar chuan soi ani. Jaisankar chuan midang nen minlo ngai polpo ani mai thei ma se dollar hi chu kan bitum ngai lo ti hin asoi. He thil kher hi chu kan economic emo political emo strategic policy ni lo shim ti hin asoi. Kathil soi tur hi omzenei tak ania sumdon na kan tho dun puya dollar ladu lo anom fo train chu wangin heng ram tenen hian kan la thuk dun rengem ti kan zir chin anga ya ani lo poin tho dun pui dan tur kan zon mai angai do na ti ke ma ni nge yin kan sumdon na kan kalpui angai ti hin soibok ane. External Affairs Minister hian achang chuan US dollar wang hian sumdon na boina lian tak an to thin thu asoya hei hian ram economy ya ngong lian tak anei ti asoibok. Amaro chu India chu US dollar lama ading ti atarlang. Tramapon BRICS in US dollar ram le ram in sumdon ton na thak thei na chance sa omlo ati. Engram puin lo tumma se America an mang thang hala ni mai ti yin Trump hian asoi ani. Mars sikesen kan ti mai khi keng chho turin rom man na akal chho mek zela Emission boipui tu Elon Musk ani. Emission hi a boipui tu chu Elon Musk ani. Mars keng chho tur khian thariat vel hunangai dona nimasela Elon Musk san arom man dan chuan ni som ko chungin thleng thei turin rom man na siam ani. He rom man na lo thleng thei tur hian mihring chuan na tur spacecraft design apoimo don hleya tinchu baka akhal tu apoimo don hle bok Starship mihring phur khat vek chu azin konga zo chungin darkar khata kilometer singthum sang ruka chakin thlok thei tura be sei aniya. Khovel le Mars inkar hi ni somria ta changa ni sa inkar thang tura ngai ani.
hei chau hi alani lo Elon Musk vision hian Mars zin kong hi hei ai chak jok tor hian ro man na dang an nei le tho bok an chu dan chen khada chuan technique advanced tak entirnan orbital refueling khovel pona Starship tui thun na tur da le engine chak le zual mang chuan Starship hian ni somli panga chungin Mars athen thei man an be sei ani ni somli panga chunga thleng man tur chuan darkar khata kilometer singthum sangria chakin atho angai don ani hetianga ti thei tur hian SpaceX chuan fuel tanker dang spacecraft zui tu tur siamatuma jinkong chan veya atui atun thei don ani hei hian jin hun chung ati toi thei dona astronaut ta chu arsi thok tam tak laka aven thei don ba ka eile intu te po amma ayetle min angen thei pha bokang SpaceX chuan tu nai lo khan Starship ri tak mai parukna lotling takin an lo tho chu tir thei le a tuna hian sang hi somni panga tan apasari na tur kap chuak turin anin ro man chole mek ani Melania Trump White House hun pumin a omlo mai thei tin chu ba ka White House bedroom shan adu bok Melania Trump Donald Trump US President elect no pui hian White House a Trump ni na tan a omlo mai thei a media ten an report dan phei chuan bedroom shan adu hiala a chan chu a pasal omdan a tor thei vaklo ani ome tun Trump ni na hi Melania First Lady anga White House a omle na tur ani dona he First Lady post hi thlanchi ni lo ma se post langsar tak ani thung amaro chu tuntuma ero hi chuan independent lady ma ni thu angin thilakal pui don ani ome tun hun hi chuan minti boilo a chan chu adang lam to awangin ton hriat le hriat na tam tak kalo nei to a amma in White House kalo to bok nen a chunga ilu chia chuan be sei tur e he chiang hleang te yin Melania chuan tu hnaya Fox News interview na asoi ani Radar online in atarlan danin insider pakhat chuan Melania thutuk na hi mak ati lo thu asoi ani source in atarlan danin Trump hi White House master room a aum ti hi thuruk ani lova chuti rualin chong thumna a room pani chu alu ve tho bok room pakhata anjeng du na ni lo chuan hetiang tho hian anom le don ni in atarlang nima sela drama spokesperson chuan Melania yin room shan adu ti thu hi aphathung ani tun hnaya US First Lady Jill Biden ne na anin mu na turpo Melania hian anola source ten khat chuan hemi zu hian a hun chu New York le Florida a manatum Washington a nilovin ti yin antarlang ani Melania fapa Baron Trump hi New York University ya lekha azirmek bok CNN report anin Melania thutluk na hi a thian nai vai Florida mi te soini yin atarlang amaro chu Melania hian official event an bua sai zong zonga atel vek dona ati turpo lenchu vek atum bok ane ole khati zong kha tun tuma kan tarlan thei chu ani e